Reka tubahe ikaze inshuti bavandimwe mukurikiye channel yacu Umubanji TV. Uyu ni wa mwanya rero umenyereye tubagezaho update y'amakuru avugwa mu bice bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Reka rero tuboneraho akanya ko kubasuhuza tubaha mwiriwe abandi ni mwaramutse bitewe na buri mugabane w'isi uherereyemo. Turi kuwa gatanu ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2025. Reka rero tubagezeho ingengo z'ingenzi turi burambure muri update y'uyu munsi. Amakuru yacu ari buze kwibanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Nord Kivu na Sud Kivu. Ariko inkuru zacu z'uyu munsi twaje kwibanda muri Sud Kivu, hakomeje kubera imirwano ikomeye. Murabizi ko AFC M23 iri gusatira ikibuga mpuzamahanga ca Kavumu giherereye muri Sud Kivu. Nuko isaha yari yose ikibuga ca Kavumu cafatwa n'ingabo za M23. Turaza kubagezaho n'ibindi bice bitandukanye byafashwe na AFC M23 hariya hafi muri teritwari ya Karehe, ndetse ubu bakaba ari muri teritwari ya Kabare, akaba ariho bakomeje kurwanira. Umwanya wari wose rwose ikibuga ca Kavumu nuko caza gufatwa. Nanone turababwira uko urugamba rwabaye ku munsi w'ejo, aho FARDC ikomeje kwica abaturage, aho ku munsi w'ejo habereye imirwano ikomeye. Turi buze kugarukaho hariya muri teritwari ya Karehe. FARDC yarashe ikoresheje indege yica abasivile barimo abagore n'abana. Turajyana none muri teritwari ya Fizi hariya mu Minembwe, hazindutse intambara ikomeye. Ubu tuvugana ari kubera imirwano ikomeye, aho FARDC yateye abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge iciye mu mihana myinshi itandukanye ya Minembwe. FARDC yabateye ibaturutse impande zose zigize iriya mihana. Naho andi makuru turi buze kubagezaho, turababwiye uduce M23 imaze kwigarurira. Andi makuru atugeraho nuko umuhuza wahuzaga leta y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Perezida wa Angola Joao Lourenço, nuko yamaze kwegura ku mirimo yiwe. Reka nanone tukwibutse wewe utarakanda subscribe, waja kuri channel yacu Umubanji TV ugakora handitse subscribe, washaringa link yacu isangiza abandi nabo bagakora subscribe, mwaja muri comment mukatwandikira mwa likinga kugira ngo channel yacu muze muyikurikira mu buryo buboroheye cyane. Reka rero tugaruke ku nkuru zacu mu buryo burambuye. Turahera rero ku mirwano ikomeje kubera hariya muri Karehe, aho Karehe yamaze kwigarurirwa yose, nubwo leta igerageza kugaba ibitero ikoresheje inzira y'ikirere, ariko ubu Karehe yose yigaruriye, ndetse bakaba bageze no muri teritwari ya Kabare, ku buryo umwanya wari wose ikibuga ca Kavumu cakwigarurirwa n'abagwanyi ba AFC M23. Nanone murabizi ko ejo bundi hashize nuko ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zarashe ku bwato bw'ingabo za RDF, ingabo z'u Rwanda. Amakuru atugeraho aremeza ko Kongo yohereje ibisasu ku butaka bw'u Rwanda, barasa ndetse ku bwato bwa gisirikare bw'ingabo z'u Rwanda, ndetse ivyo bisasu byaje guhitana n'umwe mu baturage batuye hariya mu karere ka Rusizi. Rero hakaba hari umwuka utameze neza. Reka rero tujye ku murongo w'urugamba. Ku munsi w'ejo muri Karehe za Kabamba habereye imirwano ikomeye cyane, ku buryo yari imirwano itoroshe, aho uruhande rwa FARDC na M23 bakoresheje indege. Murabizi ko ubu M23 nayo iri gukoresha indege. Ubu naho nuko mu mirwano yarahejo hashize yari imirwano ikomeye cyane. Muri imirwano rero nuko igisirikare ca Kongo FARDC carashe ku baturage, aho carashe gikoresheje indege ya drone kikarasa abaturage hariya muri bo muri Karehe, cishe abaturage abagore n'abana rwose.
muri iyi ntambara nuko FARDC nanone ikomeje kugenda yica abaturage hariya muri Sud Kivu. Ibi rero bikaba zarateye AFC M23 gushiramo imbaraga nyinshi cyane kugira ngo batabare abaturage batuye hariya. Ibi rero bakaba nkuko tubikesha umuvugizi wa AFC M23 akaba yaratangaje ko abaturage ba Sud Kivu hariya muri Bukavu bagomba kurenganurwa, dore ko igisirikare cya Kongo aricyo FARDC gikomeje kugenda kibica. Naho ku munsi w'ejo muri Kabamba habereye imirwano ikomeye nkuko twari tubibabwiye, ariko hari ingabo za FARDC zishinze imbunda zikomeye mu misozi yaho bita Remera hariya muri Kabare. Rero izi akaba arizo bashaka kudeborde kugira ngo bagende barase umwanzi uri kubarasisha ziriya mbunda zikomeye cyane hariya mu misozi ya Remera. Bakaba rero baramaze kwigarurira agace ka Kabamba. Andi makuru rero guturuka hariya, ikindi kandi nuko FARDC ahari ejo yakoresheje indege nkuko twabibabwiye zirasa hariya mu ngabo za M23 ziri hariya muri bya bice. Andi makuru tugikomeje gutohoza nuko Lieutenant General Masunzu yaba yararokotse, aho bivugwa ko barashe imodoka yiwe igashira yose. Aya ni amakuru dukomeje gutohoza, ngo yari yerekeje iya mu bice bya Kavumu ashaka kwigira imbere hariya muri bya bice byo muri Kabare biri kubera ngo imirwano. Akaba rero ku munsi w'ejo yararusimbutse. Naho ibice ingabo za M23 zimaze kwigarurira hariya ni muri Kabamba. Kabamba twavugiye ko bayifashe ku munsi w'ejo. Naho ubu mu gitondo, amasaha mu gitondo nuko Katana nayo bafashe agace ka Katana. Ubu rero uko bimeze nuko bari ku birometero 3 n'ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ubu rero ni ukuvuga ko ikibuga cy'indege cya Kavumu kigoswe, nta ndege ishobora kuhitura. Nubwo bivugwa kuko hari ingabo nyinshi za Afurika y'Epfo zaje hariya gufasha igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bikaba rero nanone ntaco bizabafasha, dore ko nanone izi ngabo za Afurika y'Epfo bazifatanye Goma ari ibihumbi n'ibihumbi, ndetse we harimo n'abacancuro bakomoka ku bugande bw'Uburayi, ariko byaranze bafatana ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Reka rero tumanuke muri teritwari ya Fizi. Nanone tutarajya muri Fizi, tukiri hariya muri Uvira hariya mu kibaya cya Rusizi kuri Runingu hariya za Kiriba, nuko ku munsi w'ejo hagaragaye imodokari nyinshi, amakamyo agera kuri 5 yuzuye imbunda. Izi mbunda rero ngo zari zo guha ba mayimayi biroze bishambuke ababise wazalendo, babapokeje imbunda. Izi mbunda ngo zikaba ari zo kwikiza abo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abavuga ikinyarwanda tuye hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero byigeze kuvugwa n'umunyintu bita Karuba utuye muri Uvira, yigeze kuvuga ko Lieutenant General Pacifique Masunzu yabakanguriye kugura imbunda akiri komandare ejo hariya muri Sud Kivu. Rero kubabihakanaga benshi bakabifata ko ari nko gukabya inkuru, ariko ku munsi w'ejo zaragaragaye aho amakamyo agera muri 5 yamanutse hariya muri Plaine de la Rusizi gutanga izi mbunda, kandi ngo icyo bazitangiye ngo ni ukwica abanyamurenge cyangwa se abavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Reka rero tugarukiye ku mirwano yazindutse iba muri teritwari ya Fizi hariya mu bice bya Minembwe. Igisirikare cya FARDC nuko kuri uyu munsi mu gitondo cyo kuri wa gatanu cateye imihana y'abanyamurenge, bateye imihana myinshi. Ubu tuvugana nuko bateye umuhana wa Muzinda, abandi batera muri Nyarujoka, ndetse bateye kwa Seretanda Rusingizwa bitebetebe. Izindi rero FARDC zari mu mikenke nazo zarashe. FARDC zaciye nazo kuri Runundu, zari mwirango rya Runundu, nuko nazo zatabaye ziturutse mu bice byo bita kuri Nyabibugu. Ubu tuvugana imirwano ikaba ikomeye cyane, aho FARDC imaze gusubira inyuma. Nubwo bateye impande zose, bateye baturutse imihana myinshi hariya y'abanyamurenge, amakuru atugeraho arabemeza ko
FARDC iri guhunga. Amakuru atugeraho aremeza ko aho ku kibuga c'indege cyahariya ku Kiziba nuko ubu cyamaze gufatwa n'ingabo za twirwaneho cyangwa se abaturage b'abanyamurenge birwanaho, bamaze gukura FARDC hariya mu kibuga, ndetse n'ika yabo ya gisirikare iri hari nuko bayitwitse. Izindi ngabo zaje ziva mu Muzinda nuko ubu ziri guhunga, ziri kwiruka rwose. FARDC zaturutse kwa General Masunzu ni nkazo zagerageje kuresista, akaba arizo ziri kugwana aka kanya tuvugana. Rero abaturage rwose bari kubyitwaramo neza. Nanone tugarutse ku mirwano yabaye ku munsi w'ejo, ari nayo yabaye intandaro ya FARDC kugira umujinya ikazinduka igaba ibitero ahatandukanye mu mihana y'abanyamurenge. Ku munsi w'ejo ingabo nyinshi za FARDC zari irundu zagabye igitero mu mihana y'abanyamurenge hariya za Gakenke. Mu kugaba ibi bitero rero twirwaneho yarabarashe cyane, batakaza abasirikare benshi, bafashe n'imbunda nkuru za mashinigani, ingabo za twirwaneho nizo zazifashe. Ibi rero FARDC yaje no gutakaza abasirikare babo bagerenga 16. Ibi rero bikaba aribyo byabateye uburakari, bakazinduka bagaba ibitero mu mihana y'abanyamurenge. Nanone amakuru atugeraho aremeza kuko imirwano yabaye kuri uyu munsi twirwaneho yagerageje kwitwara neza, aho yafashe imbunda nyinshi zikomeye za FARDC. Reka rero tusoreze inkuru yacu tubagezaho amakuru ya Perezida wa Angola Joao Lorenzo, wari n'umuhuza hagati y'amakimbirane y'ibihugu bibiri, hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda. Uyu yari umuhuza nyuma yaho ibihugu bidacana uwaka. Ubu Perezida wa Angola niwe wari wahagurutse kuba umuhuza.